Area bo premuso ato abusiafo Adom Kasiebo is tasty angazani adebrewi we eya Kasiebo a wutie ne live e okokomlemle Accra ene enso ye eye da kese e de magana man sase da we ena Ghana ye nya afa hodie make say ene independence parade ekoso e de edika kra ewo yeti fido mantama yin krotamale ekoso nya asem keto a obeti ensem no enyina ewie bade workers ene wa wuti se de me tesu ya utum se ene fufu party no jai timtim no jai fufu no makobu anya asem keto wa ma obie ane se me tesu no fufu de obewo na ni die no ana ye asem no upe bi so di ana je wa beboaye ama tintim no ye nyina ye tum ye tintim awie bade workers vim lady afio kua haja bintu na dro ma wie minim nua ba ahima sachiwa ahwenepa akrofi awie obeti ensema kese independent parade yade hye efa akai Ghana mfieduosia emienu nie na Ghana yate ye ho efi English abrofo no ase no ehun dwumedie sonko akoso wati fidimanto man kro eyatamale parade no ekoso nipa nsia anu o matete ahwe o se o muni kapa wo mu kwa matpa se ne tintintim no mutie ye ne se ambulance wo ntinya de obia eho aka ene na ye bekwa be hwe se de Ghana fa na nyina mantama hudromu mansia hudromu abankra chimpanimfo ene mantam nkropon panimfo wo mo agina mampani anamu amyetwa prise ya wo mo so adi wo mo afofida no sana Kasiebo bete se independence ya ye fa hudi ya hye Ghana ye bobre de ye free ya bakwasem de ma ye free Gold Coast ebe ye Ghana no ene Adom ade echese fufu party kese abas na enipa wo bia be pa bie de abotete kire nyina ne se ade danso ema Ghana fo am ye ya de hyeman no ye betimi ama na de ni aduane eka ho anu ti ne titi pa be kukura ka ho ni nyina wo bete se de nkofo de ho agimu ene na nipa bia posifo susu se wadi nyambra sem se si akusi bodomo so sameme so misam ya wo mo hwehwe no se de be ya obeba be yi ne ho ano sa ena we nyina wo bete eye mpanifo akese akukudam wo me ya Ghana fo so edi wo mo independence de na Ghana fo no anso di bie ya sa de kro ya so Ghana wo ba pani akanna kwote wo mayi akonya kase so oni kru mahama wo mo boa lodina mahama ne so na wo de ni nyina ye behwe se de mpanifo wo mo yi wo mo eniema ene na bebre ka ho ayi wada ma wa ma so de akwakoto Facebook ntu kwa Adom 106.3 FM a obehu ye ho wo de wadwen kire ebeto ho we kasa ntwinim ni obi atem de adawa koma so na wo twero e wo honom sansusu na abese ahye ye live radio stations echa Ghana hia abrochire any online stations nyina da yada so ntu ko ho no a obehu ye sana ye ka wo se obetime de wadwen kire bia breye e wa Adom 106.3 FM so peso cry hia me real_vim lady e wo Instagram Facebook and Twitter na ni nyina yan kan wadwen kire no ma obetime ahia wo hima asachiwa wono so Facebook sa obenya bocha kenkan ni nyina ma na de wo ya na obo ofukura na de afa Adom 106.3 FM Facebook page so ya kenkan de ma wa wonim se Kingdom Jensen power and American power one ma be ma ya be ma no na dama ana adwenche ne ye twaguo e de ama wono Kasiebo de ene wa wonim dada dibia so fishi tafie wo bia be bonda so ye fiewra ene atakwa me dan kora ye wo de ade wakoma etwo yem wo da so a wo danya afe na na no ti kuma se wo fiewra wo tumi akwa kodwudwa chese ne ono ne tenant yo wo mpesa ansem wo bia de ne lala sulala kakra to susu a ye nyina e betimi asi one room kra wa na ade na dibia so de bosso eno no sibi soap ene ona ho bedan so wona wo betija betijiram pedicure na ne onam oba wo be ma no obi age points a sibi soap ena ebo antwetwe ne mema se de ba enantama propro eku mema bi ensom de ahye shoe ne nyina age se watumi eyi ne nyina fio sibi men and women capsules woje awade no be ma ebu no oba ebu so bushia de bia ya ne de atwe na be ma odob na da ma bi dob na da do ya wada wo me akwadwuro wo msisi wo mka hute wo mkoda ho no ma se ye kenkan sirin etu so to subi soap ni bi sibi women capsules na so ye ho adwumate na nya mema ko ni ama mema no madura no munya BP munya mema no munya free munya mema no munya free se wa oba wankase wasi wagade mfu nkwada abrem na watete ho mani nyina nya obi ba na abema na anum nura ba be eye over time e wo wusisi ma benya BP oti ase anum sibi soap or they say sibi men and sibi women capsules no problem bi anim soap ndi de na ho enti na chese Franco de wo de no na de asem UK phones no akoso afia brochi memo Jaiza me krom wo de aba no enkrofo de China phones sisi enkrofo want na order enti independence de wudu Franco wa tete so
tete so ane Samsung Galaxy 10 kra batam ya che say iPhone so X10 eno to nya bi wo ho benya bi e wo franco ne board eda from Vitamake no wa bu Bobby sa wo say me si ayem pensa me say minim sanom na madwene me de nsaka wa saka ya asem aka ne nka songo kra mfa no so ho entu bu Vitamake no Vitamake banana Vitamake champ Vitamake choco Vitamake energy wasan de Vitamake vanilla e dia boss nkoda no wo mu bia de bia na nkora na ya kama madama na je say Kasiebo ni nyina be tasty angaza ewie ya from Vim lady minim ni aba ahima sachiwa ahwene pa akrofi yansha Kasiebo na se ya sha se wo Ghana fa hodie da kase a wo Nyankopɔ twedi ampa daroma march da to so nsia fiap ma ankro aduonum nkro 1957 wo Nyankopɔ je ya wo de ma Ghana fo no yetumi enya bi na sa 1957 6 march no a wo Nyankopɔ de ma ye no na je se Ghana ne ya da kra sha abrofo na se na so na wo ani de edi kan a ahyase nkomo a ekɔ so a GCC fo ekra na di anyone who say self government within the shortest possible time no e bedroom kroma breso de no say there be any mo wan bo say shortest possible time ye pe na enti afede abrofo no ti ase hu say nkrofo o mani abre an wo mo anso akọ school aduru akire a tiasade yi wo mo fie nyansa wo nyina betimi de ayi adwuma nti mo wo mo man na eno ene Ghana ebe ya abakosem kese e de ma Ghana san say sabre no e maaye no na je say de bia sha abrofo na say emra kra ye hye Ghana ha kra e sha abrofo na say bibia je say de ko English wo hima ho e mo de stamp team so ansa na yayo enso no man da ne ba bia ansa na abrofo kra wo mbedi ye so be twi ye gold mini ade nyina e de koe Ghana nya mfa hodie e na abrofo tam sika e ye pound no English abrochi sika pam opepe ehanu 200 million pounds e na mo dija Ghana se anye ne enfa mo ho bra e se ne de Ghana wie sa mo akone adui na mo mabakosam de ntumi ntontwene nti edu 6 match bia na Ghana wo mampani ote akonwa so adi ne manfo anim soja fo school fo no ne wo manfo akukudam a wo mu free empatam ene ekuaku awdo mo amayi ahyefa e de akai sa da no Ghana yenya afa hodi afede ne yen hyenko asom bia ase ana wo hima broni bia ase afede ne yede ho kosi 1960 a eye 1st July yesan ebe ya de hyeman a afekra de ne yen hye obi ase kra yede ho ye hye emra eye bibia independent parade ekoso e wotamale de edi kan kra no eno so aba be ya abakosem kese de Ghana sense de bia ne nke ye no nkran na so na Dubai no se de bi won ma ne nyesa wo be ma na komantama awdo ni nyinam no obi anya ho mfaso obi ensuo ne ye betwon hotel na nkofo beda eno so beboa ma mpotem ofo no wo ma adwuma peja na wo nyina so akọ manim ene pride no course wo tamale jai abusia jai wo TV ni bia broni be ka se colorful ene de wo hye kente wo ma hye ayi military uniform soldier fo de bi a chese ne wo ma sha to so ma tele attention na wo mu gira ho ene police fo security agencies fire immigration service na de afa kura ye school fo nkoda no jai na wo bi atwene source ene okọ school ni otumi twia be su kotodwe na ati ane wa twia na socks de ta no say one match wata de ehye ne start na wakunkon one match am say we de one match na na do dan ko kufu ado ati dwo match so ne mpanifo nyina edi ho adanse se de fashion no etie na sa abre enipa bebro ensia an wo makoda pass ya wo mu ni stamina enti je so wo mu gina ho no a etimeti mo mani so birimu ne yanko ya mane boni Iliasu awufo ne hwe se de ensem no eti ansa na o mampani e de na sama betudwa Iliasu anope ewie ya ma ayi aha Meje Samasia Iliasu na ye kase parade na kasa de mesra mampani onyan kasa e wo hu ya de onyan kasa ya de onyan kasa na ya te se efe papa o hwe se de tamale broni be kase it has gone agog chese ojai e wa ye kama pa chamfoni kakra kire yen me da se de o kan pepe sa na se tamale se yi kwa ni nyina ye sa 6 march na se independent day chese pa na ye de be pie mo tamale Ali Muhammad Sports Stadium se enkoso no na we na ko ya abakwa sem free bra ye share sa independence day ya pia be dure nei ene epe ene yetimi ayi enu no e dey free national wine na kese pa no e dey free ayen kran e dey be pie mo northern region na say region fufuro mu na obehwe se de we no eye ya meka say stadium na nkasa ayema pa ena omanfo nso egu akire ye pa omumpo enya akonya mpo entimi wura stadium mu ena ebi nso awura stadium mu friend car park ho e wo ho ba omu nso enya kwan po omesimi e dia ba san say ayema abua paso sana akwakwete na se de nyina nim no amampeni ndada for me che former president no Jerry John Rollins e ba ye a wo ha si a
Mahama mampeni da ko enche bia so e wa hanom sisi ai e na na do danko for Ghana mampeni e na vice president Baumia omunyina so e wa ha ne omo hokafo a dwumadie ne e koso na sister sia sama ade dwumadie ne e koso march ne mre no san say wia no ano de yie pa enti no utumu so obi gina ho no ma say we security man o say we school no na ndie bura wa he ase awia na hyewa na se kulanta ho do na e na eye doctors ana say omo ha so omo so hete obi eho ka omo be hand antempa aboa no na omo di mirika na omo so sanifa na na omo kwa kwa omo sen e na omo so bete na yen sem men ma yen hwe ebi ba se nka omo benya afanya akwa ha dwumadie no enso omo anye fa afanya no ankwa ha dwumadie no ebi e wa ha ma yen hwe so omo pene ne yakasa embusa omo se omo baaye no die ne si yenti a omo antimi anya afanya nwura na sen omo si esuhu dwumadie no se de esi ekoye. And brother, welcome to Adom. Actually, I have been here for the celebration of 6th March. That since we have come, we know that 6th March is a serious celebration to citizens of Ghana, and it's a chance for Northerners to witness 6th March in 2019. But since we have been here, we couldn't get a chance to go and view or see what is going on inside the fort, because the people are so many that the food cannot contain all of them. So some of people have been beaten away. We have experienced it, and we can see that we have never heard that. We have never heard that when you are coming for the celebration of 6th March, you have to have a ticket. But since when we come to the gate, some of them say that. Ask you that if someone asks you about it, yes, ticket. I mean, is it not any accreditation? No. Some cars, it's just some cars that they say that it's a ticket. So if you come and show it to them, they will allow you to pass. But we never hear that 6th March have. So that's accreditation. It's not this one. Okay. It's also there. So how do you see the event? I mean, how is it? Actually, I couldn't get chance to go inside the fort. That I'm just around the fort. So you didn't see anything? I didn't see anything. Okay. So I'm just around the fort. I can only see some head of the chief of northern regions when they are coming in. President, I saw president when he was coming in, but I couldn't see how they perform the event. Okay. My way, so you were saying something. Yeah, the tickets. They said if you are coming, you have to have that card. It is a card. Some big one, it is white. So if you don't have the card, they won't allow you to enter at this gate. You have to go to other gates, which is all crowded. So you have to use that card and enter. When we were coming, they pushed the military men and they beat some people mercilessly. Some people were wounded because of that over here. Oh, okay, because of the card. Oh, okay. My young school, Tama school. Now you have a new bit made in common, so I was really more than anything. You're more papa about that now more how they know and I only a chance not then I'll buy it here. Around 7 something when she will listen. If you say no, who's much you? Oh, yeah, it's fantastic. So far, no, it's okay. Now, you come to school in a match. I don't know the DPS in the room out the way I went to you know the bus by one more match and tell them to me, and you put your name so out the Sunday. Wrong day. Your a big channel almost on the ground moment me and you almost some coffee or move your motor. Now, the Union Fire can you say, yeah, this extra and penny in an 18 or Omuyi a year central schools and 9 Tamar school, Ghana school, and schools, and friends, JHS and so and 9, and a primary school and 9, and some of model almost back security services no one. You might know it may share swap
a course. So, if you have the Mika, Nipana, a beer, young one, a big cat, or Moko from Mumba, but Nina Muno, Median Akoso, Akosi. Now, any Pansiana, I'm the ticket issue, to manage any Padua mobile stadium. And yes, I said there will be a stampede there. What any Panaba pays some and I made unite and I quack in terms of the ticket no regularity, a yanoma. But Nipansiano collapse and Patonim says I said, Omotier. Our moon daddy, Omokoy, Echo for Shelmo, Omoshe, Maniso, Omoshe, you know, Emma Monosanso, if we hope for car. Musboma and Sanso and Tiam, the Machidium. But Nipam, you know, our Moho, Sunny or Monadia, Omokotina baby, and our hope for Sierra or more. Now, tell you, Rihanna at Piano, Ujamo, the one up move. The sense of my son to Piano, so Omoshe, as I remember, doctor's name, women in Amsterdam, home, Mujuma, fire forward, and you talk for money about. Near the court by and say Nipa and Siana motor from no say a beer to be meaning say no dear or more a share or more sorry for pay by this not or more no money money at the idea. Me pacho, you unim bra or man penny bekasa. Hello, Eliasu. Hello, Mbacho, yenim bra or man penny bekasa na because premo to 1 year. Tifidu manta ya na wi ana no ode nya normal wi ana bi be 40 degrees 41 etumi ko 42 43 kra o man pani ase ne kasa na ya ka kire se sia no ente pi no o man pani be di informo san say o ma ahobambo fo ni nyina abo ano a o mo match apart from say helicopter na di soldiers on be see ho no ama o mo match na yanya ne ntem mo mu kire ye say after that match no the better was your man pani kasa Ayo man penny kasa and I want to say, I change the CSA or move a no, not that your man penny debate you so near tea and also. Yo, Eliasu, you know, I say, why near Juma, we are more than so man penny back a santem, said about a Rianon question crown bebre, and also confront some Sansayana, a Viemono, a Yashi bebra, just all Monsieur Bebre, a Tifidu Mantem, temperatures to me Kobe 42, 43, 44, crash sometimes degrees Celsius, and see, and Corano Crano, a Binumaya, a collapse, and Tianconi and Korea, the Acoso, and Watama, soon himself, Kwame Cromaso, Nadia Kasiebo, independence, you are Gia, and a Tema, and it's here too, Cromas now, and when him say, yeah, pay you crank, and you are the make, what if a Yimukra pipe won't better my phone will be a and be young Cotema. And yet, Isabella Gidiglo, any amani bonia or no to say, Isabella Tamadiano, a drum pepper and sorbet. I say, a waterman. No more, next year, on my money, I 62nd Independence Day, no. Who the Piemo, a waterman, West there, almost first time, almost Independence Day celebration in here. Now, a colano about park and so by 6 o'clock, and on the Piemo park has a yes, I say, penny for a charm say. By 7 o'clock, you may be no ebesha. I say, now your boss 7 no more, no, not as you may be no and coso. Yashaya, not just and Colana Tiana, almost at the say at Honomo. Into the not just ambulance, yes, I'm saying, 8 True, I want events and I said, and I'm by your and Colano. There were 100 about day and night, and they say, NC, Madame, I do about the PM. Oh, yeah, about the PM, I had to say, Muka cry about day and night. Oh, yeah, the parade inspection. Just an inspection, the airport, not just a Colana, almost at all, ambulance, about and I just come in Colani, the airport, a third follow, almost amounting almost a shed, it's an night, just a Colana, almost at the airport. And yes, time, almost Independence Day parade, no, not do not ever say, and come back at the record say. On the shed, you may be an ascent, and not as a Diviaco, but Unconessa. Nanny name, Anna Ora, Calosa Hinkra, our MP, our area, no more, my West, such as say, assembly, no, and even though a year assembly for no, I'm more than say, I'm more than now, my yet, my person, a better, so that be any position as MP, Aqua or more. Edward, you have a dear water, my municipal. Some municipal, why you almost the water, my sports station. The time I was ready to my and Catama, municipal, for some municipal, and I want to my east, and it's my central. Now, empty, I want by more events, and I saw what my sports stadium. Nani name, education director, I am Margaret, now as someone, excellent, and Colassa, and Beverly, so I'm more than say, I'm for and down for bonnet.
Omumbo and down for Omumbo and down for Papa Sana Beya that no Nama Ebekosu ye Amomo. It's all batema. Not saying Independence Day celebration, of course. More any a juma way a messing for cram and a bar and wadi kind of prayer no messing for frono so a be a jugumu nepa ya sibrokum west what your breath for Ghana rap software and a pemukanya fish duno a ho and a cocoa share and if I ginger bonte so and what in the cocoa to us so way a yatama and Isabella giddy glow what day if we buy yet was so Ghana for fidenum. A young qua a year drabble swear DC your ward drabble so you're guessing boania was 1 year madia command cra one more ebe mache Independence Day ni nyina Ghana fa ho de no ma kire se wo de shan kra ne nkran ahye enkra foforo so a we bia wo ma menom fo wo nko school se ebra so so bia ne ba ebe school no me yakọ amani boni e wo no mo ayi ogase ayi anopai mame ma awie me ma ha me Josephia eba cho wo si DC no ade ne ma abre enkra no ye enkra mo mache ye nyina wo de hweto ana. Yeah, at your Saturday, Teobim, I was saying, Gabusu has say, my man, DC, honorable Matakoye, and to Timu, as the 62nd independence celebration, where I say, I'm afraid Pierre Martino, or bear make sure obey Mount Crana and Tadi, and I know, and I want me to super bear with Pimu Gabusu, I'm afraid Bia, with me and Matty, our core man to good year, over 9,000 students here, with me in that and I didn't deal with you much. I'm offending you any idea. Or the first match here, or what you had in a medium pa. Now, me patrol, this in was one bottom, no, this kind of fraud, to inform than I say, assembly in an air. If I just have ever net and one Casan conference move, and I want me a year, what me I start donation. Now, patrol, I don't know, once here, Chiram wires on one conference more, and I say, assembly in India, and on one account, so on one bottom. On one account, and bottom, and what in Nasana. Yeah, you better she will say, yeah, assembly no can, and a question, and I say, this is assembly, no, and I think I make it provisional. Patrol, now, and Crano do I say? You can't bear 9,000, it's me in your side, it's identity. And I just say, be woman, Patrol, parade, no one can say, Moyano, district, no, dear, we are Modiano. The Patrol appeal to Jabuso say, dear, yet me every. Na Yakupa Adom Yanya Enjibiase will be aging a room, Bibisa at me as the idea, Bibia at me, of course, my partner there. Na and this also come. But you only see DC one chair, Betty Mia Busano says, Adias Cano, baby, a reporting. What I want to say, and what free me take a class in and I'm the abanity with me. As of the crab meet me and Jaffa Madarma. You, any I know I say more any of you my EBC any DC Boncomo. Yen your Bama guessing what Jabeso and on a young baby for fro. Yako baby for funny a cheek, I say you, intin a nay for 4 parts, and I say, wait me if you had no yari. I don't know what you mean. Wait me if you can a lady be no kind, Kasiebo, I say, what to me about Monday autonomona. Hey, idea was a glorified. And Yako and Fifi Mantamo. Fia J power. One no and a ne what senior fan 50 mental from Puanuba Bessie Asasiano and our day dear Akoso or Honumina a Brayan coffee to make a quabo. Your coffee yet to say I say 50 mental with Nancy's match what jabbo book what probably an alcohol. I'm at one card your who ya family. Some of them look at over Timo who say, West, so I bet you and over the Oman your district capital, almost a transfer at the by Utuba and on Babayano. Now, as usual, Sumaco, a June 20, and Omamati. Now, they are the Yasa and Calabi at Terreno, and Calabi do collapse our 100 and so empty Georgian and the only ambulance is see what the Dr. Ponto Bow into 3 months, 1 ambulance, not said, or 3 months, 1 ambulance, Nedo. Na and of course and I'm actually the new Georgian that says said the name of Conversion and animal in was Omecom Wabum, it can say Obahana, Ayana, Mansuche, never be German into 18 and happy. Among some Batabasa, Among some Vasuniso, Ayana Coswa, the West Dresser, Ubia, Momadiato, Mefa, or Mohammed, Gunke, now Fonso, Edmund, Gunke, now I'm up to Ediama, Usunya West. Now we are not just a certain Colina was a Colabio by the Hope Yadiano. I had on the common fund, obeying the amount of scholarship said the Baya, among Porto Donna, everything, and Yakonia,
Adia Kusia Ahuru, and I always came over to Senya West Amusia. The course was something I could came over to Senya in Dua. Honorable my comments, I said, oh, is a bola, and I take a swapper, and this year, task force. On Baba now, bola, I take a swapper, what you have to come out for Midday, Japan, and to be the bola to now, you know, now we have never could get a man and to 18 ladies. It is over to our Anusia, and of course, I think I'm no man, I never can come to Mabaku. Now, let me try to do our dear. We wish you a happy Independence Day too. Now it's just a valuable model over I'm there so far in Kopo by almost 200 for the past 2 years. Yamahon and Bois, as far as scholarship not concerned. This year, so you must continue. Yasana consider this year in Kofuna overthrow where JSS exams, the work for entry into SHS, you must with mathematical sets, the way Bisano. You better vacation classes to prepare them as well. I think that most significant about India, only the theme of India, celebrating our independence, peace and unity, celebrating peace and unity. It would yesterday or celebrating peace and unity for development. How far they took your picture, it would now West Queen. American in their celebration. You and now honorable. Yes, you better care how far our have more any Juma, Hofia J Power, and yet any can our 15 Mantamu, the Wabuano. Young to us on the Uncle Ghana found the ya Ghana, yes, some for them, yes, some for ya, Sanka say Ghana, ye didn't fear Makuma, what you see him. Ye nipa da seni akasabre ye drew pension ya nke abro so kran fie num ti ye pension bremu ene ye womu yi ana yankwa na yankwa aitakwa lord teria lord ewie yam ha o yo me no be say amejodo poto won was na wo ye no watakwa na independence parade mo awie a nyamena Adom independence parade yo kokodo watakwa ye da be wie kama ma bibera akodo ye nya any issue of casualty there man. First number of men will collapse now, then the BB Dema is to attack. If you are not so boy, come on, you're the Medina Abbey attack. Not a special school of farmer with the food, may have four now what Tapan and Uncordon will be sure Takwa TNA Park. A hot and a 1 March, what is celebrating Ghana? This is second Independence Day celebration. Okay, no, but one was in a way on. DC number 7 or Kenya or so wash them from mana water quaning crena de mining a jume and the takwaso independence in Kofaka walking yet my influmpon and Kofaya demonstration at the on account Bibia. No, one can't be more Bibia is about education. Now what MC or your Grebes ask Manika Semu or the 2 brother or your MP Abanian and now Kufa the Danu or the Bono modern power woman swim. On the means now, all the free education about Bazina, in your Pioka Kawa, what the Buama, Mumesia, Aquadua Ghana. Nasa, Ebert, Takosa, MC need the 2 brother, or yeah, a banner to do releasing 320,126.96 Ghana cities. Or your Captain Gata, what am a Tapa, what the Buamumesia, Tapana, non cordo. But you're not, Chada, my yet to them of funny be a collapse with baby no what then. But just say, yet to them of funny be a collapse what Tamalena eat Tamanso, Ibisi war, Takwa Bisia. Takwa the BB demand is to attack a headache. You only work come apart, but BB demonstration is to attack a headache. But the Medina Abbey, my Bibia, I come out Takwa. You, but that's papa. You, Yaman Bonnie Lord Terria Watakwa, and what your money HS, and what your eye papa, parade now cost so I could be in one crowd. DC National crying now, boss woman, Shandia, or on Sunday from the obey their boy woman, obey at their boy woman. If you do see a Munia and a gun and yan who found the hour general, and if English were him, I want to say, and can't one woman, I can't tell you, as well as I say, I am quite.
wa ya na ye hye wo ma se eno say yenya independence it from where to go eno ne asem ne ye to ansem no so ene na ye to aso ankrofo atoroto o kan kwe north esan say wo ma ban kra chepani di krata aba say independence day celebration ya Ghana fa na nyina ye bufa so ne ye de ne kase akotamale no wo mo se wo mo de wo mo nibi na eno na amamanfo atoroto no na wo mo kire mu nie say eno anwumre na mabunu bi tisi krom say obi ahye wo mo nua ba kwa menam so amena hwere ne nkwa enti ene wo mo si krom pani ye be hwo akora ye be hwo aso na ye be hye no wo ma fo nwuma ye kekagwa ne tebure sisi abonte ye de ndo media ne yam ne tese de ye so das no na eno ana bankra chepani say ena ade achi wontimi nkonkobodwa ne no asem bi kofi wo mawra na wo mo ye ne denie enti abankra chepani a wo okan kwe north boy laye e wa ahoma ne so ye wra boy akwa aba yeah. yo ya te say ya se mo de mo anni dwumade ani bi ena ne premo ato yi sesi e basabasa ye esi ye na kwakodu sai Ohima sorry wo line wo chire pa yo na me bisa se ya te say ya se Independence Day celebration no mo ani bi na sesi basabasa ye na esi ye no a chire te sai yo mi tia uti for na yandi bi because ya ye hihye bia chese nra na mi speech cry and me use no cry no na me biso a me kinda e ba ni say the accident no e was say ye suspend sa advisory no na ne si en say Monday no ye nyantie say yi basabasa bia si o nipa mi ni bi intem ye say o mu ya Adam for na omunyina omuton we ya na omuwo joint bia e say omunyina ho no omukodi omugba na omu adam fofo aba ho no omu abeto na omu ashi na omuko na ba ku feel say ba ku no give me customers inti onu ti ase say nansen mi e say mi dwanu e ko form na wo de no e ko so nti wo give me customers na yen akasa na ofate kan eno di war ninua no na eba no saa no omo wo ho no bi efa abrantie no ko hospital adibechi enra no na abrantie no ahwe ni nfa na owura na odi sabo ni no edin a omo di ma ni TT ana se not nice na ono sesi a wadwani yen hu ba bi o hye na police for ehwehwe ne dindindin e omun sabe kano enura no abrantie no wu ye no oye muslim nti ipanyifo for hospital ho rich hospital eco patch o say abrantie no ye muslim nti se be ya omini abrantie no be kofie na omo akosie nti omo free motor ni ba no na motor for a di a kire more than 300 to 500 moto bia no nipa mienu na etranso nti ya enya en se abante na owu ye no na oton moto nsu kan wu na wu ye gana odini nti moto for wo new town achimota abeka aveno echese bebi omu nyina efa moto na omu bi ba na omu kosie ba ye no afi na omu tu share krom and omu say nyama na but the emu say akonfosu edi omu hu jemu because nyama ni bi wo ho omu ye no unti ase say obi dokunu a wa odi aba kwan ho a oba beton eni nchinam na ya tam de atik na ya ko mobile phone ya bubo glasses na ya system mobile phone say obi generator na ya tam na ya di ko nti you say apart from a na buy no na akonfosu ehyehyɛ mu a omudidi saa boni na ma ehoye basabasa enra enti bese sabre ye nya nipa ni bi akire wo mo ana sisi ade omo ye saa basabasa ni de se ba no saa no na tata no police na ewo ho no sa nti ye free police reinforcement free Accra region any headquarters by no let us say omo adwane akọ because no omo nyina ti motor shoe nti yantini anchi obia but anopay yakọ rounds akọhwe niama access nkofo mu niama access na adi nti yegusu ehwehwe nkofo no na de ewo mu se
bebre na mfi ha omo di saa boni ni nyina bia mfi ha omo free new town ni eyi Aveno ni sese honum na ombedi saa boni no omo bia mfi ha ona buso omufra na omufra no mpo de ye besere se ode no better sanse wuna wuni ho se na ho awo video bi dia ne enke betimi age atum se na wo mufri no omufra enfa no nte na wo bo aposifo din de ene ye nkwan na ye ne pani a wo no na enkramanta mu ha wo ye nkuta ho bofotene ede ma posi adwumakuo no ye DSP efiatenge ye ne no eni nkomo mami afia ye mo ha awia yi yo majo so meni aba medofo yesi enu anwumere munuanu bi anansanse na nkrofo bi edi nsemu no ewo empotam baabi besisa brei emu asama ababesisa motimi akire obi ana yo medawase na masan so akire wachiefo muhwe sede enu abasabasa yoyi eyi ni ti ewo ye abekan ho a na chese odwene ho na enyiye efise sede bi amodi kan ya ti kan no obi eni obi na ekonye na baako ema sekan so odi wo ni nua na eno kwampo no that was even 3 days ago na kokoba ne saa no abrantie no ye de sekan wo no sesia no wentumi an survive ama chese wewu na ni wo ni mo a eno ano kra no ono mo di nipa no ekwasiye kokosie no yesi omo kwampo mo de ne fa chief imam ho kokoje mpaye ni ade na wo mo call ya wo no mo eba ni mu no na chese bi ni mu yo ma adwene se ba bia na eye suspect no one suspect nti no ni dia yenya eni nuhu Yakubu alias not nice o mu dru mantemu ho na obi bia ye behu bia no ne ye de se kan kire ho ye bo ye sesa wo nieba na chese wo dwene ho a enyeye na wo ti aseso enyeye nti ya dia asisi na prosifo no ye ka se eya branchie nuhu Yakubu no ono no kwasisi no nya de a ye hu no de tikokwa ne akase ye ko ne akwa kwache no nti safo no ye hwehwe no na ono kwa no so wo ho na se wo chi ne a ebe ye ono ani ye mu se ode ne ho bebre aprosifo na de tuaso biemu no se de eye panyin ni chechire mu no enya de aprosifo edu ho no ye nsaka bie na no peya no eye the commander ano no wote sa no ene wono mo akoko ho mo okoko ni MC no eko ho ano mo kwakohwe se de niema no esi afire say na o ma peke certain information a eno so betumi aboa ama ye hufo omo ba ho no fi se information ya tini se dodo na emfiri ho na ebinom so eboa ni ehu because omo nyina ye nipa kro na nipa yukura wonu wuye no yeso woto motorbikes nti ma wono mo amuta na chi nyina ba ye no enso so to moto ibi to mtete moto so na etu trasem na wono mu di ano pay so ebinom de report aba obi ana auto ni phone a obubura ho esise bia de ko we nyina no to me no it is robbery. It is idea just a wo na wo de ade akwakohye wo sem na wo de awia nipa de enya de mra no epene ho so kra nti safo nyina no ye du o machi de ni kopinti ensa beka wonum. It is high time say nyeme bia ebinom ya etia mra no ye de ye nan esifom na ye ni emra no edi wonum te de esitie nti safo nyina hwehwe o mo sisi ameno ka say de nya de nya bi achi o but I'm very sure say information I me cause when the cooperation of the people involved and now more so no more why be about 2 mona or move modina yensa aka wonum also swa and nam sasi will be say ye and now say be a boa say won so be to me aba na oba boa yen na ma ye report yi se de be ya it be nya safo no echi woro ma be to me a connect you to the said crimes. Very unfortunate, but as I speak to you, no, there were teams or grounds, or also say community, no, so no, I say assume dream, and say be and sign and conclusion. Yo da CDSP ewo enchemu ade ma DSP afiaten nkran ha ono ene bofotene a wakasa edima aposifo no wochem ti we wini na akon ena wini aku wini ena wini achidifo wo mo aba area na wini a awudini ne yesi friend not nice ampa ena ene wo mo akwakwasa se area ofo ne oma yegusu be de achire de ebete wo achire biara ye de bebremo ene ogusu awuti Adom Kasiebo we ye tasty pa bone a
won crofo tiri mu a chese de kra ga na ye di afa hodi a obi ani age a obi a chele no bone na chese crofo guso a wo mu didie yankoso a na ebi susu de wo mo chere pa de wo ko social media no ne ade a ani obehu wo mo aga na ha yesi ato wo mu di so wo mo ye celebrities wo be hwe na ne independence ya no wo mu twago sa crofo fra kente ebi de aye ayi smoke an wo mo hyefugu batakari anum ne ade no wo mu di twagu sa afi ye independence wo e di esase ye no wati fido mantama yin kota madenti mo chere mo ka sa mo chere ja America fo ho ba be hwe wo mo mama G sport wo bronze ye wo mo so achia wo mo suntem sa no mo hwe nkwan fufuo banku apesi ne mama G de wo hu body na tum say yes aduane o ye nyina ye tiapo na wo ba ha no mo adom jai anope ye nya ba bi ntia o enipa busu ate sankrane no ya wo bia pe fufuo ri bi ya wo madie na ni nyina ne se adom essence ya dwene Ghana ma ho na busumi ye nya ne se ye di independence smart kwa ne ye ja busumi ne ye twe adwene ba besi ade a e ma Ghana dan so se Ghana fo ne ye boy aba so se Ghana ne ya ton ya ba kwasem ya ton ya mamre ya ton bibia ma Ghana ye Ghana fo e de a kyen kofo mo abrochie so ye de anim se adom ye kan abrochie ba bia adom TV ye ne ye hwe yen radio ye ne ye tie yen tie kan en wo bia beti bi enti ye se fu party jajaja na le we nkura ja na adwuma wo se wo be ye bi mo be se me enko be se me enko si fufu party an odi mu wo so an squad free kumasi aba band fo no ne ade celebrities ne ade obi de akira wo ma ba fufu party bia ne de ohia ne asanka wo ma be gina no agi fufu ne enkofo kra sanka fi ayi kwawu anu wo de abesi anum se agese ni nyina wo mu di bie wo ma fo wo ma ba bie no chese bi kra nam kwa so wo se afei anu wo de wo ba bi so kra to me de wo ma yo akra asoma nkrofo se wo mu vani kan no mu duru wo no mani wo mu ye ya no wo mu je nkwan de aguso no wo ma ba bedi sa we so de ye de machine kase pa na ye de aba ye bibia ye ntie se de ayi nkrofo bi o ma ba do fufu party no wo mu chire ba ku bia me hu ni fufu achi wo biti ne konto mo na se brother e betwo ko was hwe madam we kura sha na me se boy Eti we nya be pa no ayi wa dia sa so pa ma se na ma fa ne sa dia be ya fofo no be so me e bia no ma kofa keto na nso me na ma so to nkwan akoyie pa ekoyie akasa be bia ya fine last year me ba ye ma samba afi bia me ba sa oh ayi butu pa ye tema fi bi na me ba kama papa aka cha do mo so wan ya de pa nti no mungu so no mo ye program we na e be ko so abasa program no meni ho na me wo se gari so do e no ba ko fo no ye oh ma ya de pa ma ya de na mi shiramu na mo tu mu kwa dem no mo meduma ye because ade ma ye enyo bia ti se shebe be to ye mo ya number 1 baba bi da ba ya se am ba fufu ani ti wo sa chen ko si de fufu de ye aduane se so ba de wo ti me do asanka ba e se no ka to no je Ready na ko na nu so the free Taifa Burkina Obo Hill Road. How do they across here pa mani aje. Last year, so do ya no. This year, that's a new bana so. Last year they na do so na enyo so this year say this year they either pa. It's a free answer. Ya ko Easter ko video machi. We ya Ghana for bi ama ba Adom fufu party Adom TV ni Adom 106.0 FM aka bom ya de ma wo ne anya asem ketwa ayi amaka vi ayi wo wade amra no se afia se de me bom nsa no menya ya nka me won kran enka fufu e jai na se bunim se fufu de kuma se fo ya ka enka ne ya to so menka fufu ne agogofo
ene mankafufo de oboa achemfo awurade achemfo nya ayi mankafufo pa ne dwankọ kwankwan na jeso onum so wo maduru ho pa na oba biye awurade asedu nkatia wo se kwadagadaga nom ne ade akwa akosi wanchi sunwan ne chinkase enkwan ajai ene ebrekum katofo nom ne ade awurade wakun wo mo kra wakun wo enkran ade enkwan magi cube nom ne ayi spices nom ne ade ne de wonu ajajajajai etiapon kasa ene wonu se wo hwenkwan me de menya makonkwan wati ase ene salmon bia na me de ko bia de atu nsuom saa mankyere no afrum kakra de wono kane no na me wi meat no na onya nane wohu nane no pork no nane na de kakra wono zate jejejejejai ene okokra ene wo manfo bi chese we pa de adom yenye nda na ayi adom tv mpanifo a wo na hwe event so no ne ade a wo mu de achia ni adom tv ni adom radio ye ayi ampedu wabag ene de animu yemusa no afie se afie atwa mu kra de mfuo no anso nti ye ho kire nkofo bam se adom mo ye rocky nka mbawu ye betumti enti afie ye de machine kra ba ye wo no saa mu obi anya bi ade yemusa ayi fese ampedu last year no nkofo bantem enti yese be omo ntem na omudidi wiye no na afie aduane no ya asa enti omo e ba echi na enye bi ani te ya dwen se this year no obia obeba Adom TV for party no I also odidi no matter the time because ye nyina ye ntimi medru 6 o'clock Ghana nyina ntimi ndru 6 o'clock enti what we did na say ye de enhyehyeye atoto akwan mu a anopafo no bedidi awiafo bedidi enwumrefo bedidi chobafo no so achichechichem was last year ne do mu nyina ego baby faako ti nipa ni nyina tukogu wo mo so na obi ho anu wadidi 3 times 4 times of choba no ko choba we but this year no ye yenze ya chichem Adom no kra nyam beng ye mbu na ngrofo se ados in fact program na ye no na se kire nti na o mabasa no ko mo do Ghana o mo ye Ghana fo na ye Ghana ade enso ne ye oh me dia abai kra me and surprise me nim say more eba afi we say obi am free has say nko ever complain because we anya aduane ani because ye wo backup bebre na ntwenam wo ho akrante ye wo nam ni be kra live enti we ampedu ana chese dwumadi nyina si de senso a wo chechem se de o maye hwehwe wo fufuo party ho ntia ne ba bia wo bia bra sanse fufuo de na de agboboro hwe wo ha se ani hawo banchi wo de aba ba sum wonum chepo ana ye no ane saa ana nkofo nya bia wo mu edie ne yanko amane boni ewonum na ayi mu brak yakubu ya ne ntwetwe komo yakubu na enne fufuo de ne ya de abro ba bia gina no obi anya bi aya obi anya bi na hwe sa fufuo party no ebo do hapa enye fada agrokra mi amame pa se wani to ka mame papa na hwe mi ampa mi di fufuo aka mi de ni to za fio na na tia ne se fia ni ji e wa ha e mro so pa isa ne se musicians ne bebre na aba perform enye fada agro gospel musicians ne de bebre na anya ba wa ma be gro aya ni kan ye papa obi ti se jaka lolo mi anya be perform wa shake stage ni pa man krofo no ama ba ha ma amanya beje CBN mat abina ofilia to DJ omunya be perform na mom high life and I say ye mu ateka wine obeba onyamba ye na mom obeba donzi so beba and I be Sean so beba ochiame kwame made in Ghana ono so ebeba opanka dadi opanka ono so eba and evia yakatema ne dem setema udie mu ye na botema janja se fia pokua vimlady na just setema one ye ka didn't Dr. Crime, D crime, ono so eba gidigidi. Fansa bo wajum na ka se abodam kwa kasi ono so eba enye faja ko gani devia o ya sa aha nkofo agba peso aha sa EPC aha ye ma papa ja so kasi utu na kra enya dia ekoye kra isa ne se o ya sa musicians le sheki for more pa na fe nkofo so ayira mu ho mu di fufu ruti mu koto pa na pabrania ti fifre pa o didi na fifre ni sani go nkwan mo di na fifre sani go eya kono fia eya kono pa and you say ID crime ne your friends kwa kasi na be repeat ma wo amu rape amu ana dadi opanka so so repetema e down me setema dia wa udiem e bia bokia and again senti na meka ko ho no ana sa kwade ama na Zagodi bet be surprise at this bia wait and you want your surprise nya sa say won ne ready birthday na so on sorry ye bisa no na de bra wo dia ye twemu dadi birthday a wo dia ye twemu da sa mu ko nya ne sa kwade ama me wate se o mra na ye fufu party
Correct. We just got there on no surprise artist. So one about PM. I didn't tell you one was got the best about PM my best surprise artist. Yo. Money adwuma. Any fufuo no asusudi. Why susudi? Na yese koya adwuma yankasa kodi fufuo. Ya kubu ya mane boni wo fufu party na se no de ebre ye chese. Enkrofo ba me yakase ho wo ofia. No aba na so aba abejo de kama. Ghana sika no a na ya chiche ni free no we. Enka mo de Ghana ma ya anka Adom kra ke betumi amanage Ghana mam. Ade mu musika ni mu kra mam free fufuo. Ye mu di. Ghana sika no kra e ba ye from 57 year nya independence. Ye nya ho hwe. Ya nto aso ani enko Kasiebo ne nsema aka no emu. Ene na ye to aso ya da so gina honum na afie Gihok distilleries omo wo honum wo mo nsa mani je ho pa ye takai na so wo mfa bi amma na wo mu wi anam ne ombewu kwadwo mensa abrampa enso gina fa ba bi san ne ya twemo aka ne no na nka ni nyina e wo green building nanim Fairview honum afi ya twem enti ya twem e wo SGSSB bank honum atwem mo multi TV wo ya chese ye sane aka kakra ne adu adehyeman enti mu wa ene mu by left and right ka bi ampake ba bi enti ho nyina dam ya hyehyɛ nkonwa ene canopy enti kwadwo mensa abrampa enso so egina ba bi kwadwo ujina hene fa potin setua special America se mijina bebia bulan kasa owo no bebia fufunu wo no soba ahura wa ba wori kire esiban no oho na mijina special na se ye kasa da hu de ye wo abotu kan choba ye wo Adom special local in the spoon party catering services okwa ase Elidon na soba bebia wo ha wori kire esiban fufu na wori kire na the extras are all for now. Nkwana hu bebe na oha ebumebu nu ha ya wo light soup ya wo nkwan na nkwana hu ba eduwe nasa ebogu. The extra nkwana mu so a enama so to antile se aso to no owuma ya wo obi be se grass cutter which grass cutter ni se sa terapia wa ha wele wa ha yamasu na kwato awa ha there was smoke that scatter the only ebien the akrante no zayaho na zayanho di na aba ha ebenye bi na me family no na yanyin penti na wo che isba no abosi okato ba yanyin bi ko moni ense enam aso akwa wo che no isba no be ohu ba oriye oba e mo akwa baba Adom yo ya jaofa the isba ni cha wali chi ape izamatidan. Oh, yeah, my colleague, my post. Last year, the 70%. This year, I'm going to be 800. And number now, what do you know? Kotoko, Namu, Akantia, Ochi, Atitibia, Mampamo, Santani. That's a number. I was so tired of it. I didn't have it. It was at the car. We are about to turn over. Only in this informal, other kinds of your papa say, Toba, I need to come. I think we should know by Mammy, Ebay, Zamatidan. Namia don't bother, Bidia Kama. Bidia Kama, I think we should. Eben Namna, every chef in the Una area. Maybe Nanchinam, eminent GST, and then a night, and I made a service. I think we should. I think we should go past it, and Catano. Yanko Bodia, and I, Yamami or Picopodia. Also, we talk about using the early north for Bodia and using for one answer. If we Bodia and Abba, Soba, Nunzama, or for them. I'm Elena from Bodia, Galaway Glass. So, you come about my Adom. I don't see Adom. And no, you also will be Doctor Star. And then the other one is I do what you say, oh, mommy, we don't have to man coming here, man, and I don't see before at the stereo, and then say, aspect for and Mami Slam the day. As a child, she said, as a phobia, and also. Local email. Answer never call local in no brene yaji and some 2 dia boano and numero senya sebesa and numrani aduomoaba na we ye forecourt here kokomlemle fanofa street and na ya bade hem no sade ye di ka kire mu no ampadu say anopa fo wo ho enti we ebinum ba wo mo fa ne sem mojedro anopa wi ne anwumira akwakoda enti utimi ba ntam de ne nchese ne obedi waduane nyina wo ha enti aguso ye wo so ye chese wo ba aduane ta hope
po Sarah Monso ada wuruma wo ye staff no de no wo akiro Sarah mempu tu ncha na ni nyame enya sa na wo na ye Manchester na san ya Arsenal na me no di besia ni enti esu ewi akwa akoto aso eni efom adwenche ni bi entom so Kingdom Ginseng power capsules na dama eno no ma me mansima no se me soki Kasiebo no chia yiwunu ba ema me pa sachiwa Skonska was independence pa de yakopo cham se mo ye adwuma chesa mo nsentofo de mu ni independence wo hu chesa mo de bia mo ye adwuma ka bati pa o ka sa kwasu mu adwuma no we bete wo beji pay no so bede ji onna Chitan William en was mesu me da me mpamu o ena chesa me soki Kasiebo nse due ni ama ne hunu wate se mo de mo tuorum na mo ye adwuma ya ba ne be krom perfumes amon was mitiem scarcity mitiem ama ka bi wo kumasi ade mra no se shout out na ode mam ni jajajajai wo ku me kra yakopon shaw wo poku mensa Grace anti Grace ana se mesu me soki Kasiebo na yakopon wo nham kra JKL collections wo se Kasiebo no test pa ne happy birthday Kasiempa enko emma former first lady Lodina Mahama yakopon emma wo enkwatentene no wo ma wo nche ama asabia wo se metie papa erama asabia du wo se yakopon sham vim ene adwuma kase amoye de asom Ghana man se adwuma yi enye bete kran so kofo nyama no mu twabo mu ya mo mtim adwuma na se ahu wo de gya na adwuma de sa na tie wu tie twabo na ye twabo ye ne dia ka anya adwuma no ache agoma wo se yakopon sham shara ya te wo ba pa wo se vim yakopon shaw no nua ba na adwuma kase amoye de asom Ghana man se independence ya de ya da mi ehwan kro mu nche se mo de mu tie adwuma mu ya amoye adwuma mo nte brekra yakopon sham wate se mo wo sa ahomfama no sa so ana Lambens wo se Ghana pa even mo ba fefe me hu duku no yakopon shaw no nua sechiwa wate se mo so mo ye mo fam de asom Ghana man kasa na obi aye ne dia ka nya nie kwasi we no se Ghana 26 years pa enso ye nipa enke ye de nie ya ma politics achichi emu olanya wa kwatia na so yakopon shaw do mefemfo a mo de holiday kura na mo ye adwuma ya bo amase mitie mu ena kwadwo wo se nua ma no o wafia mama lu lusu bro for at o se ye na no nkofo awu e wo jama Ghana fo ma mom ko pe bia bedi o ne mbe ye de nenam o mabusuafo ne ya akọwate mama lu na na abena se metie mu papa kwa me ka eche se behwe de Ghana fo ye Denmark ye chele pa na mat kojo Taylor wo se yesu soki Kasiebo ni Elijah Edu wo se happy independence ko ma Ghana fo nyina blessed Tony Law wo se braku krantu me yesu ye di independence so de shega na monyam aka ma ye nyina Ghana ene ye chese ene aye kra behwe esa no akakrakra Ghana ka echire de enso se de tie bia na be FM de na Francis Amanle Kujo wono so de Ghana homfo ni saa de abadani o Dennis owuso ansa ne New York no wagye aboso saa brai wonte ne ho ase ni abotre Dani ube study wate na se apia kubi ene MP fo ni je constituency won so ade agi New York aboso se vim awonu kuan next week ye nyina ye bagana abechere saa Georgia law was vim Ness Prince Derek Eje wate guy no was vim krame man nkofo bi won mo mu di watem wo Facebook bra no de ya fa no 14 forget omo Akisko Collins simitie mo pa Amoferic was mitie mo achema cross salute across for some opoku no se media me chia mo pa adonfo muyi muyam adwuma papa nyakopon sham na mo nkom anim aye otu Michael se vim media me porno ma no mama feda nyame nipa was vim me so mehwe mo pa na Jevan was sister Iman odua wo kode na no obi ma me di was kode conform se bra wo de kode bofo wate na conform de mpacho akom ebinu mabusuem kode afo nyina so ye chia mo apagafo chia mo sa na Iman odua wo fre na ofoso je bisi nyankopon sham pa Peter Eurizon se ne wo ye China ni o wo so tie Kasiebo pa wo fori Francis ene super tech mun nyina mu tie Kasiebo a ni je pa Joe entry nyankopon sham no nya kase yamra wo honom se chiwa yo force na doma ko se de bia be 6 match bia nkwada atwituhwe wo mkola passe enti bibia no Ministry of Health NGS betimi aye se de be ya sa de na etini betimi atwamu ana also Dubai na ohwe Kasiebo Georgia odro ena wasi nyankopon hia ya de hyeman Ghana na oma asundwe mra se de hwehwa adimpunto ebeba Eric Bachi KV also himaye ene da e wasi atwampanifo odu omugya eto woje oma Ghana sa se to wonyina puse enti oma Ghana fo nyina happy Independence Day wiase afana babia wo bi oso ka ho Kefrin Pon wasi enti die pa nyansa ne wom se ye be kan kwada gu awiamu na wo mu gyina mfinhye aduosia mienu achi ye da so yeyeyi pro ne kankan kata asehye ne ye me ni nkwa ne entu ase o Jo Pasasa o Sevim lady we Joe Pasasa enura na me birthday nti ono wo ma ne ho birthday e wo hanom kwache prepare
Les KPA and now no say wadwen ho a wonte ase entiti ade yo yentimi nsesa no say independence bi ankodan betwitwa ahwe saa yentimi nya ne indoors demu anase bi ba bi kakra bi a ye be man kwadan nya omoso fa ahudi Eric Ohene Ransford Kofi Emmanuel Kwaku Afram Emmanuel Kofi Adu Esi Asante Eric Ohene Bobby Bakes Boss and afei Adoleba Junior Cat Me and Peter Eric Manu Force na Adoma Kwase Babi Kofi Ochre and afei Joseph Owusu Abwaje Sesi Joseph Owusu Abwaje na afei Eric Jamfi Bebeto Diochato Isaac Osai Brekum West DC Osipokuya menkancha Osai watimi ababrekum asikato wanka jenjene enti na wane wode wose onu pe ena no na dem me dia apaja kodi apaja for kra ma mu omudin we Kofi Adoma waje adwuma o enti ni ope se e ka jinejine anu opa jinejine ni am o se enkancha so no pe ena wode obrafo ADC's match e wo brekum jenjene na ntimi bo brekum wa ye history pacho ya bo jinejine for ye salute mo wam ma twa salute o wam jinejine ye fi twa bodom ye wi e bo nyum na mo wate next year ya the president e ba jinejine muni case ya the muni hawate ya the president ba be twaje prise wo jinejine wi am de na kwa paja wate ase na ya the president akọ ayi Jakobu ya na ko pia dance nyina ya so yakọ akọje dance for taste wo hod sa abusi abo yemfa Kasiebo ni sini enko Adom trotrom adamte hwe na trotrom na te ko frane bra na Adom trotrom de aye word won pa asan ko fo tumi chwa madwene yehu de ekọ sa any Adom Kasiebo state Mr. Pia wo Lexington Hotel Lexington ewo New York abrochima mu anya Mr. Pia wo ye nipa se Yakopon sha pa na adwuma kese a wo ye e de asom Ghana ma waje a wo ho no Mr. Pia wo Lexington na Marion Touring eni nuanum nyina on kai se ne busumi we match nyina so International Women's Day si busumi mu enti Ghana fo nyina so ene ye chia mo wo sikani afo akwa ene wo azi asoro mu wo North Bronx oso ye twa salute pa jankwa Adom trotrom damti trotrom no mu case ana trotrom for mu case damti trotrom adani fufu party na je trotrom na bozo ahun but I say I don't trust all of yeah wo fufu party ka saga and now if you like go yes chef e go bi go food to church to tomana wo je ara o minimum so and I miss every ma me and ma go Adom so yeah o bi so big grand ka sao e bi me say no bro ka sa dey ba with this ah chipa ni fufu Kasiebo na mere my Midday why Midday ay na why sha Adom so be Adom TV dey compare by the four party aba I don't who say oh me who say for right Midday I don't know did mama hey what do they do for any afata I don't want for me I say who say Adom full party who say that oh fine bam I do for na class ya kwan we ya midamase agata wa ga wota that's a fancy that's already the free we are meje that's any Adom social special edition holiday any omo didi ba for pala o so peni any pa di job for so dey so gata obey your brother ba Adom so no we the zone is there say that I would inquire the pa and then now and I offend Chinam when you are going to Chabi. I don't know, I am ready away fufu party no na Adom de ebenya mane pa ene se bra bedi fufu ankofo atwetwa bi ansa na omuduru ha yo wafa appetite o ansa na oduru ha apia tete aye ke obi aja apia tete na avia Russell eni no se menka ncha osa ne ba ne wo hu ne saw ma no on de wafa wo ba ene am so mafa ne me ma me o se menka ncha osa wo chia wo pa na bi o Germany iti da be ko ho bia na wagire no ba no ko ene na na ajuma prempe na prempe ne yire sister Vida wo me ene sister eche a mu nyina so ye mamo happy Independence Day Ghana for amutia
abrochiro bi ma so na mo bra kakra nya mu de mu bedi o ka de mu bedi asanka mada de mu de baba fia magana fo nyina ayi elder okran oni abusuafo ni nyina so ne Church of Pentecost for Brooklyn mu ne ade nyina mo so ya ma mu nyina happy Independence Day e de ma Ghana fo nyina abusuafo de Kasiebo no is tasty angaze ya de besi anyakopon ya adoma wo chena ya de foforo besa to amuslemo no nsia bremu Kasiebo fro e wo no me ne be twanwuma gusa amu hu se Ghana de mu ena chese ye de ebrem no sa bre de ye na mase ye ma mu nyina mo anitie na ye nka mo se ba de wa kese ye de Kasiebo ye de brem ye fam vim lady afi okuya hagye bintu na drommo awie minimni aba ahima sachiwa ahwenepa akrofi CB soap any DBS roofing sheet and Franco Trade Enterprise Vitamilk and CB men and women council sadaruma and ye de ni nyina so ebre wo nyakopon ye adoma ye beto so e de amamo awie de amamo nyina mo anitie Mira, yes, Odo. Pinhana mimi so asem.